Your hands will be restored. Your hands will be restored. Everything you will touch, it will be blessed. Everything you will touch, it will rise. Hey, hallelujah. Hallelujah. Hands have something very powerful. reka njya gatoya mu Timoteyo wa mbere 2:8 ngo nuko ndashaka ko abagabo basenga bose bagize gute barambuye iki amaboko ameze ate yera badafite iki umujinya niki n'impaka. When we read in the book of Timothy 2:8, the Bible says, therefore I desire that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath or contentiousness. For your hands to be powerful spiritually, there shouldn't be quarrel in your heart. When you have anger and quarrel in your heart and you raise your hand, you are just doing it for nothing. You might as well put your hands down. When you are not defiled, when you have no wrath, and you raise your hands, miracles happen in your life. Ephesians 5. Bibiliya avuga ngo nimugira gute nimurakara ntimugakore icyaha izuba ntirikarenge mukirakaye kandi ntimubererekere nde Satani. The Bible says in Ephesians 5:26 that he might sanctify and 4:26, sorry. The Bible says 4:26, be angry and do not sin, do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Rero kuko Satani akora mu ijoro turyamye, because the devil works at night when we're sleeping, ndagira ngo mbabwire ukuntu muzamucecekesha atazagaruka iwanyu mu ijoro n'abarozi n'abacuragura batazazi iwanyu. I want to show you how you can silence him and his agents that he may never come back to us. Before you sleep, banza wihane, repent. Nurangiza kwihana, after repenting, banza unywa amazi ma take water. Ubwo arimo taking water reka mvuge. Igihe ugiye kuryama, ikintu cya mbere ugomba kwirinda no kwese ndaranye umujinya, kuko abagore bacu baraturakaza n'abagabo bakaturakaza. Ndavuga abarongoye cyangwa umwana yakurakaje cyangwa ababyeyi bakurakaje. Timuzi ko tugomba kurara turakaye. So before you go to bed, bibaho nimuvugane, bibabaho namwe nanjye bimbaho namwe. Utagira ngo ndi marayika nanjye bimbaho ndarandakaye, ariko nagira ngo twige twese ko tutazaturakara. Are we together? Before you go to bed, check yourself, ask yourself if you have anger in your heart. And we easily get angered by our wives, our husbands, our children, our parents. Satani iyo winjiye mu nzu ahita kwereka akantu katagenda neza. Icyo abashaka niki kugira ngo urakare nurangiza umubererekere. Kumuberekera niki no gukingura urugo ariko nturukingure rwose. Noneho abona aho yinjira muri iryo joro, rero akora akazi ke. Namwe rero timuzamuberekere. Kutamubererekera no gukora iki? Nukubanza kwihana mbere yo kuryama. Mana, ibyo nakoze, ibyo navuze, ibyo nabayemo mbabarira. Niba hari nibyo nibagiwe mbabarira. Niba hari n'umujinya afite wa mujinya wegenda. Niba hari impaka niriwemo wewe wampaka wegenda. Amaraso ya Yesu nanyoze. Iyo urangije gusenga iryo sengesho hituzamura amaboko. Iyo uzamuye amaboko rero nta muntu uri bwegera inzu yawe iryo joro, kuko amaboko ni submission ku Mana. Ibintu byose umva ibi ni mubikora umupfuma kazongera cyangwa uburozi kogera iwanyu uzabimbaza. When you get home, inspect yourself and repent. Ask God to forgive you for your sins, and ask God to roll out any anger, any problems in your mind, in your heart. And then once you finish praying like that, raise your hands. When you raise your hands, no evil spirit will come next to your house. Raise your hands and give thanks to God.
And if you can, move in your room. niba ufite umuntu wawe utabishaka namara gusinzira uri mu gitanda yasinziriye azamura uri mu gitanda. If you're married to someone who doesn't want you to pray, wait for them to sleep and then raise your hands. Nubwo utavuga You don't need to ariko speak, ukavugira mu mutima amaboko azamu. but speak in your heart with your hands raised. Iryo joro That night, uraba wakinze amarembo you y'ikuzimu. have closed the gates of hell. Murabyumva neza? Do you hear Aya me? ni amabanga nimo babwira y'ubutsinzi. These are secrets to your victory, Kandi c'est biblique. and it is biblical. Amen. Amen. Woo. Ndwi. Ntabwo koza ko nashakaga. Ndwi. Amaboko nakore di. May your hands, Voilà. may your hands move. Amaboko asobanura icyerekezo. Iyo bakuroza amaboko urarindagira. Nubona umuntu ngo yararindagiye ntabazi yajya niyava. Baba mu buryo bw'umwuka bamuroza amaboko. And hands also mean direction. If you observe someone who has no direction in their life, they are just living a purposeless life, they have been bewitched by the hands. Umuntu akabyuka atazi yaja. Someone wakes up not knowing where they are going. Akagaruka atazi yavuye. They are coming back home with no purpose. Yabavuze ngo ngiye Kanombe akisanga yagera mu ngo ari kuwaje Nyabugingo agahindukira yagera mu nzira atari kuwakiremera. Donc akirirwa azunguruka nka yahene yatasha amakwe yombi. Someone wakes up and decides to go to Kanombe. They get to Kanombe and says, maybe I should go to Remera. Then come to Remera and then in the evening go to Nyabugingo. They are just moving purposeless. Iyo tugusengera mu buryo bw'umwuka tubohora amaboko yawe kuko niyo atuma utakaza icyerekezo. When we are praying for you in the spirit, we deliver your hands because hands mean direction. Abarozi bo barabizi mu mwuka bahamagara amaboko yawe bakayaboha. Iyo bakubosha amaboko nta kintu ugeraho utangira ikintu ntikigerweho. Ikintu cyose urimo wagera hagati ukumva nani yayiragiye yose. The passion. Passion ikuvuyemo ugatangira ikintu n'umuriro enthusiasme du début. Wageraga ukumva byose birayotse biragiye amaboko yawe yaraboshwe. And when we are praying for people, we pray for their hands to be delivered because sorcerers will call your hands and bind them. One of the indicators of people who have hands that are bound are people who start things and they never finish them. You start something excited and halfway you lose the passion for it and you are just always with incomplete projects. It's an indication. In Hebrew, ukuboko kw'iburyo the right hand, gusobanura ngo n'amajyepfo. the right hand denotes the south. Na ukuboko kw'ibumoso n'amajyaruguru. And the left the north. Donc ni direction. It's direction. Mu giheburayo In Hebrew, ukuboko kw'imoso the left, bakwita ngo ni semole. they call it semol. Semol. The left is semol. Sin, mem, aleph, vave na lamed. Donc semole ni left hand n'ukuboko kw'imoso. Bisobanura ngo ni north. Semol Direction. means the north. Naho ukw'iburyo And the right, bakwita yamine. it means yamin. Yamine mu giheburayo ni amajyepfo. Yamin in Hebrew means the south. Mu giheburayo muri Huye ni yamine. So in Hebrew, Huye is yamin. Naho mu majyaruguru ni hehe? Musanze ni is semole. semol. Niko bisobanura. That's the meaning. Nukuvuga ngo iyo bakuroze ukuboko kw'ibumoso When they cyangwa kw'iburyo utakaza icyerekezo. When they bewitch your left or right hand, you lose direction. Kandi mumenye ko no mu ndege iyo batwara indege cyangwa muri mape iyo badukora mape direction ya mbere berekana ni nord. And Amajyaruguru. remember, when we're on the plane, the first thing they look for is the north cyangwa carte. or the map. Uzarebe Maps, kuri mape. when you look at maps, Egwiye ijya muri nord. it shows the north Kuko nord ni itanga precision arctique. because the north gives the Arctic precision. Donc nord The north, iyo bakuroza ukuboko kw'imoso tukumenyera kuki kutagira icyerekezo. when they Kuko have, amajyaruguru niya determina este na weste. Iyo uzi neza amajyaruguru uhita umenya iburasirazuba n'iburengerazuba. when they have bewitched your left hand, then we know because you have no direction and it's the north